i evo, došli na ideju da pokuša napraviti jedan filmski festival i krenulo se sa par crtanih filmova, par gostiju, par glumaca. Evo sad smo dogurali da kompletna, znači hrvatska filmska produkcija, najnovija, igra u Orašju. Festival smo proširili i sad... Druga Pula, je li tako? Je, to je Druga Pula, pa nas i nazivaju Malom Pulom. Ne znam šta bi prije pogledao, oči samo leti. Pa evo, pogledajte, imam jako lijepu kolekciju. Pa evo ovako, Triumf je iz 61. godine. To je Triumf 650 Underbell. Ovako, to ima možda jedno 7-8 ljudi u bivšoj Jugoslaviji, kad je bio skup nesvrstani. 61 država je bila Jugoslavija koja je pristupila tome skupu, odnosno i onda je Tito pokojni poručio 61 motocikl za paradu. U čemu sam te zatekao? Aha. To ti je... Šta je ovo? Da, kako ovdje djeca zovu, to je naša bubamara. A to je BMW Isetta. To je BMW iz 56. godine, 250 kubika. Sve ima komande, to su nekada nazivale, to je auto. Međutim, nije. U to vrijeme se pojavila neka kriza i za gorivo, a dolaze pravila nova za vozačke dozvole. Pa su onda ljudi to je na A kategoriju, pa su onda ljudi kupovali to zbog samo da ne mora polagati B kategoriju, jer bilo daleko teže položiti B nego A. Pa su onda kupovali to, ona ima sve komande kao i faktički auto. 4 točka s tim što su pozadu ova dva uža. Da, pazite, ona ima zadnji trag, uzak, smatra se sve što je uže od 80 cm, to je jedan trag, tako da su ona išla pod motocikla sa 3 točka, da kao motocikli s prikolcom. Znači, težina do 450 kila išla na A kategoriju. Radi se auto, ali se vodi u knjigama kao motocikl. Jeste, zbog jeftinoće i benzina i to. A to sve to kupovali bračni parovi ili starija je bračni parovi ili slobodni dečki koji ima macu neku i tako. već početi govoriti. Može, jel? Tavla se u Orašju igra preko 60 godina. Smatra se da igramo modernu i dinamičnu, pa i atraktivnu tavlu na prostoru Bosne i Hercegovine. Tavla Klub Bosna osnovan je potkraj 1999. godine. Imamo 30-ak članova, od kojih 10-ak veoma aktivnih. Stalni smo učesnici svih takmičenja u okviru Tavla Saveza Bosne i Hercegovine. Visoko kotiramo nalazeći se
u vrhu BH Tavle. Mi smo geografski nezgodno stali pa su nam putovanja i naporna i daleka i veoma skupa. Ali snalazimo se. Od općine imamo godišnje 800 konvertibilnih maraka, a sve ostalo finansiraju članovi pravi entuzijasti. To je rezime, to je Tavla klub Bosna u Bosni i Hercegovini. Ovaj mali, ovo trkač je bio garant. To ti je, jeste, ovako, to ti je jedan trkač prve trke. Smijem ga pritisnuti? Da. Prve trke koje se održale... Nije šala 60 na sat izgravirao. To je bio u to vrijeme brz motor, s obzirom na 49 kubika. Tada su bile 66. prve trke u mojoj mjesnoj zajednici Matići i trke konja. Znači, ovi stari su ljudi organizirali trke konja, a mlađa generacija je trke motora. I taj motocikl i vozio ga, i sad je on živ, taj vlasnik, Anto Marković, bio je drugi sa tim motociklom u svojoj klasi. A prvi je bio konj? Ne, nije bilo trke motora. Prvi je bio jedan Tomos, T11 takozvani. Jer je čovjek bio bolji vozač od ovo. Ovaj je bio brži motor, ali ne bi gospodin pao. A ona je više rizikovao.